Butun Kırım'ı titretken öldüruvden 10 gün geçti. Lakin ekimlerge karşı ateş açkan insan öyle tapılmadı. Bu günler içinde Yarımada'da vakanın esas sebeplerini belirlemeye tırışalar. Hatta bu öldürümünü siyasetle bağlamağa da isteyler. Sentyabrın 26'sında tahminen saat 16'da av tüfeğiyle silahlangan erkek Ahmedcik'te Sevastopolska sokağında yerleşken acele yardım binasına kırıp hastahane hekimlerine karşı ateş açtı. Kurşunlar 4 insanga yetti. 2 hadim şu yerde elak oldu. Da 2 kişi yaralandı. Elak olganlar 55 yaşında sanitar hadimi Tatyana Katkova ve 30 yaşında hemşire Irina Suhanik'tir. Tamam o ateş açkan adamını tanıdı ve onun adını da aytmağa yetiştirdi. Şeklengen Ahmedcik şehir etrafında yaşayan 55 yaşında Bekir Nebiyev'dir. O kurucularının takkat malumatlarına göre o 12. kalibrli av tüfeğinin silahlanıp acele yardım hizmet binasına kırıp hadimlerge karşı ateş açtı. Cinayet yapılgan yerde okçu öz mektubunu kaldırdı. Kağıtta bu intikamdır degen yazılar. Hekimlerin kaydetkenine göre onlar Nebiyev'nin yaxşı tanış ediler. Mayıs ayında o infarktını geçirip sağlığı için çok rahatsız edi. Bekir Nebiyev günde birkaç kere acele yardım maşinasını çağıraydı. Bu vaziyetni Nebiyev'nin oğlu Eskender de tasdiqlay. Он месяц пролежал, он лежал в реанимации некоторое время, потом просто лежал в больнице месяц где-то. И, видимо, все это очень ударило, и он очень испугался. Постоянно боялся за свое сердце, за свое здоровье. И вот вылилось вот в такое страшное. Он, видимо, думал, что врачи ему не помогают. Но вот только так можно это понять. Eskender babasının odasını gösteriyor. Oda çok büyük değil, mebel ile donatılgan. Bekir'nin yatağı, dolapta ise akordeon. Bu alette Bekir Nebiyev çalgan vaxtları da olgan. Bunun beraber masada ilaç kutusu. Вот это все сердечные, ну, я в них не разбираюсь в общем. Вот это все он пил постоянно. То есть вот все его лекарства. Он все это оставил дома. Takkatının malumatına göre ucundan son Bekir Nebiyev evine qaytgan. Moskvich arabasını kaldırgan, tüfeğini alıp ketken. Bu münasebetle Kırım'da Kıdırov ilan etildi. Çok su koşularda bekçiler peyda oldu. Birçok hukuk kurucular Ahmedcik etrafındaki Kırımtarlar toplu yaşayan kasabalarda turdular. Nebiyev'nin foto suretlerini her bir dükkanda görmege mümkün. Lakin bu Kıdırov hareketleri fayda getirmey. Devamlı olgan Kıdırov facianın birçok sebeplerini belgiley. Resmi sebep insanın ağır ruhi alından olgan intikamdır. Ya da diğer fikir sanki bu evvelden planlaştırılgan ameliyat. Okçu ise onun adi icracısıdır. Böyle fikrini harbi tarihçi Sergey Chennik ifadeley. Tarihçini avcı olmagan kişide kayıt etilmegen tüfek şüphelendirir. Daha bir şey çok suallerini doğura. Yani okçu tez vakit içinde joyuldu ve devamlı surette alada saklana. Yani zayıf sağlığı ile insan yardımsız ormanda çok da yaşap olamaz. Buna beraber ekspert öz xulasasını çıkardı. Bu cinayetle teşkilatçılar Kırımtar halkını bağlamağa istediler. Bundan da gayrı bir sıra Kırım jurnalistleri öldüruvle bağlı malumatlarını derç ettiler. Makalelerinde onlar cinayetçinin nasıl milletke ait olganını kaydetip, facianı siyasetle bağlamağa açıktılar. Mesela jurnalist Yuriy Pershikov Facebook sayfasında bu vakıya Amerika Devlet Departamentine ait olganını bildirdi. Sanki onlar Kırım'ını blok etken teşkilatçılardan Yarımada'da kerginlikni tarqatmağa çağıralar. Bu fikirlerde Pershikov Nebiyev'nin nasıl milletke ait olganını bildirip, açıktan açık intikamga çağırdı. Крымская эхо газетасының resmi saytında «На поруки с нечистой совестью» или «Почему в Республике Крым убивают людей гуманные профессии» серлеvi астында makale basıldı. Makalenin müellifi Alexander Kucherenko, facianı ta 2014 senesi fevral 26'sında Kırım Yukarı Şurası'nda geçken miting ile bağlamağa tırışa. Jurnalist Nebiyevni hatta ekstremist rusofob gibi tanıy. Sanki o Rus milleti her yerde ve her vakit kabatlı olganlarını aytıp, Slavyan ekimlerini kurşunga tizgen. Buna beraber Kucherenko ekseriyallarda zenatını yaxşı bilmegen insan olarak
ozunu gösterdi. Mesele şundaki, daha mahkemeden evvel Nebiyevni katil olarak adlandırdı. Onun hareketlerine kıymet kesti ve bazılarda onu meclis vekili olarak tanıdı. Bekir Nebiyev'nin ozu ise mecliste hiçbir vakit olmadı. Soy soplarının malumatına göre o hatta Mayıs 18'inde ötkirilgen mitinglerge barmaydı. Ну, вот политикой точно не занимался, ну, не интересовался даже. Ну, естественно, новости, все это смотрелось, но близко он никогда ничего не принимал. Самое главное, ну, типа, ну, вот войны нет, ничего нет, ну, все нормально. Böyle soy makaleler meclis mevzusuna ait spekülasyalardır. Lakin böyle soy malumatlar çok haflı olabilir. Çünkü müellifler başkalarını kabatlap, milletler ara kerginlikni getirebilirler. Я еще удивляюсь, как сюда не привязали украинские спецслужбы, которые наемника нашли и его расстреляли. На самом деле это политика давления и попытка ликвидировать вообще Меджлис как организацию крымско-татарского народа, показать, что он уже, так сказать, совершенно себя изжил и нужно с ним заканчивать. Но на самом деле это спекуляции, которые призваны заводить общественное мнение и настраивать его против определенной категории населения. Kırım prokuraturası böyle makalelerge kıymet kesmege aşıkmay. Hatta intikamga çağırgan müelliflerge kulak asmay. Makalelerge prokuratura dikkatini meclisin ozu celp etmege istey. Страшная трагедия, которая произошла в Симферополе с сотрудниками скорой помощи, сегодня умышленно используется рядом журналистов, так называемых экспертов, для того, чтобы откровенно сеять межнациональную рознь в Крыму. И я открыто призываю правоохранительные органы прекратить эту порочную практику, когда, если ситуация касается крымских татар, обязательно называют национальность, обязательно какие-то инсинуации, несуществующие связи и выводы делают. Söz sırası, hukuk koruyucular özleri ilk növbette okçunu tapmak için meclis yolbaşçılarına müracaat ettiler. Мы на самом деле оповестили наши региональные меджлисы, в первую очередь Симферопольский региональный меджлис, о том, что любая информация, она должна быть доведена до правоохранителей, потому что преступление действительно резонансное, и мы считаем, чтобы не произошло чего-то другого подобного, или не произошел некий самосуд, или любая страшная ситуация, что если человек действительно совершил некое преступление, то согласно закону, согласно просто человеческому логике и отношению, преступник должен быть наказан. Siyasi spekülasyalarını çetke çekmek için Nebiyevler Korantası açık mektup vasıtasıyla acele yardım stansiyasında ailebaşı Bekir Nebiyev'nin ellerinden açılgan ateş neticesinde elak olgan hekimlerinin korantalarından affı soradı. Это очень тяжело. Нам крайне жаль, крайне обидно, что так произошло. Мы просим, если это возможно, извините нас, что мы так вот где-то не доглядели. Это очень большой груз, врагу не пожелаешь такой груз, с этим грузом жить. Это страшно горе нам. Теперь жить с этим, если это возможно. Как бы это ни показалось кощунством, но извините нас, пожалуйста. Babamın tabiat çizgileri pek ağır edi, lakin o hiç bir vakit açıklı, agresif değil edi de Eskender. Ona tek omurdaki meseleler tesir edebileydi. Babasının tabiatından onların münasibetleri de çok yaxşı tizilmedi. Tek balalıkta Eskender babasının geçirgen kuvançlı yıllarını hatırlay. Футбол играли постоянно вместе. Мы жили в селе, и мы жили на перекрестке, и к этому перекрестку со всех сторон стекались вечером люди за коровами. И обычно дети приходили корову забирать, и мы вечером сидеть и пораньше собирались возле нашего дома, и мы с отцом с детьми играли в футбол.
Так было каждый день. Sonki vaxtları öz sağlığından xəsarətlenген Bekir gecelerinin yuxlamaydı. Ona hatta tınçlandırıcı ilaclar yardım etmeydi. Aile azaları onun alını korup psixiatr qabulxanesine yazırğanlar. Ekimge o sentyabrının 28'inde bazar ertesi günü baracaq idi. Kurşun davuşları ise sentyabrının 26'sında eşitildi. Onların aksiyadası Kırım'da alada eşitili. Yani siyasetle bağlı olan provokasyon makalelerde, Arbil'e turgan kasaba sakinlerin korkusunda, hiçbir kabatı olmagan aile azalarının yüreklerinde. Şeklengenini tapmagancık bu duygu onlarını terk etmeyecek.